GG KSA pen umrong swalong career counseling kibi. Paklong kamalong USU ke Regional Committee keseng himon rong hangapan maipu sogor ingtiapan kongchun bang arpu kepe. Kirton kipadopen hiniang deng borganga santan sangka krung samai angdung kiti. Adaba birtalong pen kado kowe phanta kardom bajuritlo non birtang ton pen arjuik tha. Greater Guwahati Karbi Students Association lapen Amri Development Society jami troxi arni umrongso Gorompani Golf English High School along career counseling padu. GG KSA mai Pudrom Singh rong hang Japan pupen kibi career counseling along Gorompani Golf ME School, Sacred Heart English School, Dimaraji English High School, Umrongso Assamese High School, Angbong English High School, Rengbonghom English High School, Vivekananda Higher Secondary School lapen Longku English High School along ke Charlie Ausomar, Suri Isira Paruhiniatum ke Thekkeriatum pen Bidisore Charlie Dun, counseling along Osomarapan, MSc, LLB, B.Ed, MBBS Engineer atum ko PC Kachari Nangji, Lahaya Puthak Angtonalam Thanpa Niponlo. United Student Union of Karbi Anglong kapangtang lapen kapacitang Japan pura jangmi troxi ari paglong kamalong USU ke paglong kam Regional Committee keseng amai padu. USU ke asong Robinson rong pichipan pu amai long himon rong hang pan mai pulapen sogor ingtia pan kongchun mang arpu pek ponsi USU ke paglong kam Regional Committee seng ponlo mai long song ke mang alam pachataksi toklang adui ahoy chuki chukam hayu kisung ke boya pothak khache song pon Japan chithan chibum pado pon Regional Committee ke seng amai long tiri pia song amai pu Robinson Teron kongchun bang jintu Hazarika dun mai pu Raju Terang pangrum chunbang Biju Sarma lapet Arya sang hotup chitong dun. Hamren Cultural Center asahem ke damtang suri hinire krep poning kan bidasing rong pi art and culture em ke dubam hutsi ingpu ponlo ahem ingpu deadpan ningkan ke thongvet lang setami ari ke janglote ari kili tirwati pusi hada ke do sai khiatum pherang ke phanang thandun labang so asahem kadokwe pen ingdeng ke thomdo ingdeng isi ke conference hall apen ingdeng hini ke saihem kachini dun ateng ke la saihem kangni bom ingdeng hinia bang akile arit lipik lapen hong penta arit pripik la sojok asap bak ari ke janglo polote sai khiatum pen lang ke si chonpro chonjam nang kokputa sai khiatum pen ningje abinong et ke contractor atum pen la sohem ki kim ke rang hut ki dip asar nu akile ing art pik puta sai khiatum pen than kahumri dam hut ke thekdam long ateng ke arpong hai hui ta kaching hang pang cheng bomlo kat news sa phera ke hundor kro hamren pen nakilo birta tuning pen lo in kaino joini lo la pen tomon ne theu pusta langta area langta hemsi baranda pen dut ponchok sombe asi langta kaida sinang lo la rejang lo nan malam sapor phanthina parman birta ming toponik sina. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Please make your visit in AL Exotics showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants.
Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near Esser Petrol Pump, Difu Karbi Anglong. Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক कांच जूस। और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Oy lagi ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran kidam ta du uta haipo Nonjong itong gaham bitch kimchi phansi chi tham bom lo. Nangki pray to duk lo. Nilita hemgimi kimbomlo sita lahalaben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hiti kulat along Longpon Ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alang Teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, citro dola, ukthor pen cenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Diana mo pipo tharbir talong wang thulo. Dogmoka Borgonga than along Jangmi Pho Arni pen kipado hini angdeng Borgonga Sanatan Sangha Krungsai Mai Jangmi Troxi Arni Monsam Angbong Pajut Pontanglo Sangha Amai Pu Mondol Teron pen Kechari Rat Amai Pialong Karbi Anglong Autonomous Council Okpran Asaikam Kilang IM Konsing Rongpi Buraso Ingti Arong Asar Biren Ingti Lepen Borgonga Sanatan Sangha Anim Kirim Arachetong Dun La Sopi Kirton kipado pensi Sangha Krungsai Amai Pajun Ponlo Karbi Anglong along Tarongali Bihu apan kajiti kajidangasai papidunde. Kitun kedang angdeng mate paghor along kitun kedang akam cibi koksi bukulya hemari piatum non malom jeng bihu apan kikan kilun kecali dode sang season si theklong bukulya bordoi sila jeng bihu aterang atum jeng bihu aparman thengpi arong arumalong jeng bihu apan kaseke tongso tong production si nang manlo. Bukulya kato bordoi sila jeng bihu dolor akhara koi asu আমি এবাৰ মানে আমাৰ বহাগৰ বিহু আগন্তুক বহাগৰ বিহু উপলক্ষে এৰে আমি বৰদৈচিলা জেং বিহু দলে প্ৰস্তুতি চলাই আছো আৰু Atapa birta bangila mas kangton poniklo domi thakme kurang tu